Baik, kerpat iki parlok, para driver baru baik ML New Way ni utara kali dekar. Baik ni Assam sudah berkait. Tu bos. Ini tang mangal ya baik ni. Hani murni baik kata ke Briza Basauru. Tu Briza Basauru kali jong dekar. Baik kini ambil datang hani ru. Kini datang ke bos sudah. Stay kendang rindon bayang bos asal. Kini berkait baik kali dekar sudah. Entah dapat son ngimla pan. Te alakam yakini te kamu toi itu kecing yaki jongi ru kamu toi kata ka. Mau kecing bang kita ya penbaik banyak sedang baik sedang ngimla nak entah te lakut. Si bentar silinter jong kena ka. Jaga yang kali pun dari tangki kali Assam sudah baru sedang pergi biang tu kam rite kam ni kali Assam sudah baru ML hani tang ding dona XL6 kawai ni XL6 punya dekar bom itu itau le abaringnya nyak kali temai sudah yuk kali AB AC kali nomor ML akan baik kene jaga kadon apo Garden of Gift ngangai ki driver member bro itu ini jaga pet hani pila bani ibe private ML tabre baik Innova Assam sudah kau gatur kali banyak dokar ini bersaru di jongkar kini datang dokar sudah para dokar ibi harap kena kare po Garden Gift kan ni kasing buon nu baik ba buon balang ni aku awan tip ba सरकार का रे बनले इलम नमता जोंगी mo kane kamay जोंगी mta kalong no lingba jingdon jong ne ka tourist spot hangni po Meghalaya jongi umka sora kadauki mo ngakerpat ya ka ya kinu ki bai I ne mo ki sarkar buran buram jongi ngakwa ban kerpat nakaliang jonga nakaliang jonga ki para member jangka association bersamai jangka bangidang le yang association bersamai pej hadu kan ni kajingbuan kini ki kali ki banabar ke jala kane ka turis karon hapo jala jongi Garden Gift Light Rengau Village hapo Kisnong Light Musiang ngakerpat kan kembaka sarkar kan le ilem da kota jongi ki para driver siki kuwe ki jala miyok banyak like lut miyok banyak sahu kumbaya jenis po kejala jongi dah kaba buram ngakerpat ba nada de ba kane ka video kan poi seru kicu minit saru ngakerpat dah kaba buram makin nyarap lem bale ilem nak peta ka jongi hangni kini ki kali selong tang kendat teli ki badan hania ai pai kini ki baro khat ki kali ki bana bar jelas sudah kemna Assam mata turis bawan na Delhi na Kolkata Mumbai Gujarat na ini baro entah lah sim ke kali na apo Assam wan Shanghai ni sipo Meghalaya jungi pet mangi mentangin ya kamai shui kai he kat kane ga jungchong kane ke parking ke bahe ba parking di ka bos lemda sarkar ka perkhat na benta jungi try jelamo try muluk try Jakarta kamot long kan le ilem nak ta jungi pan de ban khang no ki turis ki driver turis ki banabar jala ko bale lem hakki ki jala te kamot ya ki kali ki banabar ngin sha tang bakin rung tang hapo Shillong City mo ki banabar juga city de kila ban bu no ki passenger ta hotel nomor ba na hotel pat ngin sara ki kali lokal jungi wala ada ngimde mangi ki turis driver ru milai ki mat yo ki local taxi kum ki bos lokal jongi mo tak buram ngakerpat tangkane hi ka kentin petang ini Melton ru di gawan do nya karasam
santli ndu tuli ki kali ML nang ni ndre kat ba babun kadi ke ba nabar sudah ina asam pe babun ni di asam mut kajingdon juga ni ka terus spot hani po mi kali ajungi kalong kaban ai mentoi ki brio ki ba nabar ka jala kentam ki asam driver mo te tang kani ngaku ban intip ban ai kini ka kubur kubli shibun ya ki perlok barok ki bapet ba diu iya kani ka video sunga te kani leitang kajing sedang ada ngam nang haban iya kani ka video pat na haban ring kani ka video nomor kali video kumde ka bangaring ka kamera mari kani ka shooting na ka mobile at ya snow ya komen no ba time kani kadai kajing sedang sunga te amde bang akwa ban yo ajing toy re askwa ban hilang fi baro le shibun